Mocho kapteni ke kapteni office ngoline kapteni simngenza ukuthi ngegqotho 2020 simngento wasidlala nengane asincenga umuntu asincenga wena asinandaba nawe sibheka impilo siqhubeka sihamba nabahamba siqhubeka siya phambili mona inombolo correct Mocho sokubamba sekeni sokulethela ama food parcel after 20 years kuleka relaxa sokufida yabo nje ungazamile ukuthi ungaphanti lutho uzokondliwa ithina sokungcwaba futhi ayikho inkinga sikhona thina siyahlanganisa siyashizila high story asifani nawe asinawo ama comfort zone into ekushayayo bastard azini kini ni right wena ukho right kodwa unokuyigoqa injethu right kini ni right hayi wena abantu bakini bayahamba wena uzosala yabo nje babe right abantu bakini abana stolo abana wheel abana lutho abazokushiya naye abakushiya elipakhona bana majazi aba bazoshona bengcwatshe nawo siwafunde emngcwabeni base sifunde amabanga ukuthi waqeda uphi umuntu ukufunda engcwatshe nama degree yakhe wena uzosala u17 ngoba union vele imali yamapha ngekilast uzoyidla within 3 months sobe sidla nawe futhi sobe siphathisa ingane shayinyuka imashi siqhubeke sambe siyophatha u17 yebo ungafuna ukuvuka manje ekubhayizisayo kini right nawe ucathi right awukho right wena usihlama wakusasa ungafuna ukuvuka manje uyimisele umsebenzi uphathwa ngomsebenzi musukunqaba umsebenzi musukuba ngcono nezinto onganazo awusebenzi kodwa ungcono kunemisebenzi hamba usebenza nomngebi phatha nomngebi ngisha kuthi ayisamanzi erank inyuka leyo bastard ungabhayizi nabantu abawashiya imoto edrobheni awazi abantu bawathatha bawakupopa mahali edrobheni mekhona iveni kamakhelwane liqashe kuseni ugcwalisa igubhu eziwu30 uyoyidayisa erank lezo igubhu imini yonke isikhuthi 10 rand wakhekini amanzi uzoyikhokha ibhili uzobatshela makuphela inyanga uyiphathe uyayishoka khona erank usangahlanganisa isipani kamasipala umuntu osebenza kamasipala oshalela umgaqo ufaka ulayini ubuze umjida wakini owayeyisecurity oseyilawyer manje uzothola kanjani lo msebenzi watshelwa umjida owayedlula wathi mfethu ngoba uyakheleza ushaya ilaw futhi security la mekuvela ipost esipaning zokudwala utime uyathesha uyasipala ushaya inyuka wena into ekushayayo ulele ucabanga khona intanto ezovela konhlanje idlozi libhekile uNkulunkulu ubhekile zisele kuwena uyithwele kakhulu phuma kwicomfort zone yakho hambe usebenza e-restaurant hambe usebenza e-hotel e-restaurant uzoseva umjito orani inkampani enkulu yale course oyifundele wena ubheka ukusebenza emsebenzini owufundela ngeke uvele uqhamuke bakhona abasebenzayo lapho hamba usebenza kwenye indawo kuleyo ndawo uyothola umsebenzi wokuxhumanisa nalowo usebenzayo kulula ukuthola umsebenzi emsebenzini ngeke uthole umsebenzi ulele umanana kuqala unyaka into ekushayayo futhi uqale manje ufesta ngoJanuary nibaningi niyafesta njengoba kuJanuary nonke yona uthola umsebenzi nizokawota ngoFebruary 28 uyophela inyanga senikawotile imisebenzi yoqala ukuvuleka ngoApril mhlawumbe usetshenzwa ngusakhanya bekumele uapply last year October 17 manje uqiqa amamolo bangisicebo uqhwebo wethu uthi uyazondwa wa vele ama-CV ethu bazowalahla ububhenga wena ngoDecember bekumele ngabe uyafesa ufesela uJanuary 17 mokuthi ungarejistile ka-CEO bayawathatha amahokini emavasithi linda ngoFebruary bazothatha ungaxeki ayikho lento yokuthi awufundi ngoba ninayo imali kini check indaba yethu leyo ithina saqala ukufunda kanjalo ukhona uNSFAS manje ufanda wonke umuntu uyafanda uNSFAS ungasikhandela isitori ngenze ukuthi ama-point akhe ayabheda ufuna ukuya evasithi akuvumi iswithathe akuvumi mebro hambe e-PT uyonyusa ama-point uma ufuna ukuya evasithi uzoya ngelinye ilanga njengamanje uphoqa ukuthi uye e-PT ama-point akhe asho njalo awuna-choice ubunalo ithuba lokwanyusa ama-point akhe esigqoyile wadimosha isikhathi wadlala uma ukuthi ubuphanda kwenzekanga hambe e-PT uyophanda uye kuyigoqa uyayigoqa too much inkinga yakho and abantu abakusarawundini iy'kelema ezigoqayo ezitshethu right awunakubakholwe udla imali yabazali awunalutho wena wisitama awunalutho hamba uphansi abantu baseduze kwakho abakutsheli sokutshela-ke 17 ungacabanga ukuthi lamavidiyo esiwenzayo mhlawumbe sizoyisixhwathela wena nathi ayasakha sesiqeda ukuyenza sivuke siyithathe mhlawumbe ngicathi ngimotivate wena mhlawumbe ngikhuluma nami uqobo correct moja ayike ngaphansi kapteni kapteni u-time kunyanga ngiyophatha uzobamba emashini uma ungafuni ukusebenza sizokondla ngama-food parcel uzobe usutoyitoyela ukuthi izinto ziyabiza hayi ngoba izinto ibiza awu-afodi ayikho into ebizayo usungayi-afodi igutsha cheap kwabantu abanemali uma uthemba awusoze umuze ekhala iprice yegutsha thina esikhalayo ngoba siyi-afodi nami ngeke ungizwe ngikhala ngeprice yaswidi washeleni noma wathi ubhobho ngoba ngiyawu-afodi into ekukhalisayo into ongayi-afodi correct moja kapteni kapteni uyophatha kapteni amboyishop ambophatha amboyifaka kapteni sisebenza nomngibizama noma yini uzohlangana ungasabi ungezwa ngabantu bethu into ezokwenza usihlama ukurelaxa kakhulu phuma e-comfort zone yakho musa ukuthatha izinto oyithandayo thatha lokho ungakuthandi kuzovulela lokho ukuthandayo ekugcineni sithanda imali amantombazane awajahi wena jaha imali wena uma ukuthi uhlanya ngamantombazane jaha imali amantombazane azojaha wena uye ukujaha namantombazane correct moja kapteni ayike ngaphandle ngicwala ngami nawe correct